Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News. Ndabasuje kandi mbaye ikaze muri igicamunsi cy'amakuru agezweho mu bice bigiye bitandukanye. Igicamunsi cy'amakuru yamaze kuba agaragara, nyamara ariko kandi umutwe nyeshyamba M23 ukomeje kugambanirwa mu bice byose, yaba leta ya Kinshasa yawugambaniye ku buryo bwimbitse ndetse no ku buryo bugaragara, ariko kandi byimaze no kugaragara ko UN nayo imaze kugambanira umutwe nyeshyamba M23 bakaba bashaka kuwita umutwe w'iterabwoba. Kandi ibijyanye no kwitwa umutwe w'iterabwoba nicyo kintu M23 yari yaranze, ariko bisa nkaho biri kwerekeza aho ngaho. Ni mwubwo buryo rero andi makuru akomeje tugira muri kano kanya tugiye kubagezaho, ndetse biragaragara ko kuri tere y'imirwano ibintu byamaze kuba bihinduka nyuma yuko umutwe nyeshyamba bawugabyeho igitero gikomeye cyane muri access zitandukanye. Bakaba bamaze kuba basora itangazo ririmo umujinya mwinshi harimo ndetse n'uburakari bwinshi cyane. Ayo se none amakuru tugiye tubagezaho imirwano ndetse n'ama reinforcement yamaze kuba amanuka muri access zitandukanye. Ubwo ndavuga reinforcement zajyanwe hano ku kibuga cy'indege cya Bukavu, ariko kandi nkanagaruka reinforcement zamanutse ahangaha muri Uvira indani, nkavuga reinforcement zagiye Pinga ndetse na reinforcement zagiye muri teritwari ya Warikare. Mubaye natwe muri kano kanya kugira ngo mumenye ibiri kuba mu makuru yacu muri kano kanya. Bayi kaze, cyo musaba nta kindi no gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye, kugira ngo ibintu bishobora kugenda biba bon très bien. Bayi kaze, ningere ngumva kuri mikoro mbere ni Nelson aka Mashinga Mutanza Jabbar, nyine magazine urekora kuri ngiye Frontline Commander biteramba mpari no kuma mpari imbere ku murongo rugamba, murabizi neza cyane. Hanyuma kandi nkuko nemaze kubabwira amakuru kubagezaho na amakuru mu byukuri amaze kugaragara mu kanya gato cyane ko M23 atangiye gupanga kugambanirwa mu bice byose bigiye bitandukanye. Wakibaza ngo ese ibyo byabaye gute? Wakibaza ngo byatangiye gute? Byatangiye ryari? Na amakuru atugezeho mu kanya gato cyane gatambutse. Amakuru atugezeho aratubwira ko umutwe ntagara umutwe nako UN imaze gusora raporo mu kanya gato cyane ishinja umutwe nyeshyamba mu byukuri ngo kwica abaturage basaga hafi 169 muri Rucuro, babita mu byukuri rero ngo ni FDLR. Amakuru agiye mu kanya gato cyane rero n'ibyaha byatangiye gushinjwa umutwe nyeshyamba M23, ariko bakavuze ko ngo bagiye gukora raporo ndetse n'iperereza ku buryo bwimbitse, ngo mu gihe baba basanze ari byo ngo mu byukuri ngo hafatwa ibindi byemezo cyangwa se ngo ibihano bitangaje. Hanyuma biravuga ko ngo rero biramutse bisanzwe ko ari byo M23 yari yivuganye abo bantu, yahita ishinjwa kuba ari abaterrorisme cyangwa se ari imitwe yitwaje intwaro. Ibi ni ibintu umutwe nyeshyamba wagiye kumwamagana kuva kera, ndetse unanga kuko wagiye witwararika ukanga kurasa ahantu hari abaturage, ukanga no kurwanira ahantu hari abaturage, kuko bigaragara ko ari cyo leta ya Kinshasa yifuzaga ndetse inashaka ku mutwe nyeshyamba M23. Bagiye bakora igishoboka cyose kugira ngo bayinjize mwaho hantu cyangwa se bayinjize muri iyo dilemma. Ariko amakuru akatubwira iki? Amakuru nta kindi mu byukuri yagiye yatubwiye ko mu byukuri amakuru atugeraho ibintu byamaze kuba bicyane ndetse biranahinduka, aho amakuru yagiye atubwira ko mu byukuri byamaze kuba biba ibindi, aho umutwe nyeshyamba wakomeje kugenda ukwepa ibi birego ndetse unagerageza guhunga, ariko amakuru akatubwira ko kera kabaye ntako watageze kugira ngo bagerageze guhunga bino bego, ariko bakaba bagombye kugenda babashyiramo. Nyamara ariko kandi leta ya Kinshasa yagerageje kugenda iyirega ivuga ko yagiye ikora massacre yica abantu, ariko mu byukuri iperereza ryakorwa bagasanga bababeshyira. Ni mwubwo buryo rero muri kano kanya itangazo none rigiye hanze, ndetse UN yanditse isori tangazo ivuga ko iri gushinja umutwe nyeshyamba kuba yarishe abaturage bagiye ku 169 mu byo kuri babashinja ko ari FDLR. Ibyo ntabwo tubitindaho, ahubwo munyemere twanzike n'amakuru yacu yatuzinduye. Nubwo yemeze bityo rero, leta ya Kinshasa ikaba yari yarayisohoye itangazo ivuga ko ihagaritse ubwicanyi bakoraga cyangwa se ihagaritse ibitero bagabaga ku mutwe nyeshyamba M23, ariko ibi byose ngo twaje gusanga yari amabeshyo cyangwa se yari kugira ngo babone uburyo bataka umutwe nyeshyamba M23 n'ibyande byabo byo kuburaburiza bakabeshya kugira ngo bongere bisuganye. Niko koko nibyo niko byagenze, kuko amakuru dufite muri kano kanya atubwira muri kano kanya arimo kutubwira ko ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo
abacancuro ndetse n'abagabye ibitero. Ariko aho babanje kugaba ibitero biravuga ko bari gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu ngo ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu kikaba kiri kugeragezwa kwatakwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo kandi uko byagenda kose ngo bagomba kugifata. Ibi byose rero mu by'ukuri Lawrence Kanyuka akaba yahise asohora itangazo ry'uburakari bukomeye hanze, ababwira ko ngo nabo bagiye kurwana ndetse ngo icyo bari buze gukora ngo bari buze kujya basubiza ibitero aho byaturutse. Ni itangazo mu by'ukuri mu kanya M23 yasohoye binyuze mu muvugizi wayo nyine mu bya politike Lawrence Kanyuka, aho yavugaga ko yatanze ibice byose bamaze kubatakamo n'inshuro babatatse. Avuga ko nabo ngo icyo bagiye gukora ngo bagiye kwataka batakintu barebyeho, ngo kandi ngo bagasanga aho ibyo biri guturuka akabiriho bizimiriza. Ibi rero bikaba mu by'ukuri mu bahanga b'abasesenguzi tukaba twese tumenyeka neza ariko umutwe nyeshyamba utangaje ko ugiye gutangiza igitero kiremere cyane cyangwa se intambara ku mutwe kuri FARDC. Amakuru aratubwira ko reinforcement zimaze imisi zikorwa ndetse n'izajyanwe muri Uvira. Reka biriho duhera izarwajyanwe Kamanyora, Gatogota, Kaziba, mu by'ukuri Sange ndetse na Runingo zamaze kugerayo, bakaba bamaze kuba batunga imitutu mu gace ka Kiriba. Ariko kandi ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa nazo zikaba zamanuye intwari zikomeye cyane. FDNB abacancuro bagera ku 38 ndetse FDNB barenga muri 200 ndetse ariko kandi si FDNB gusa ahubwo nyemera nkubwire ko Wazalendo FDLR bose niyo nka babamanuye ahanga muri Kiriba ngo bagiye kugaba igitero karundura ngo ku buryo basubiza umutwe nyeshyamba wa M23 inyuma. Biravuga ko kano gace ka Runingo na gace kabi cyane kari strategique, ngo mu by'ukuri ngo barebye nabi bakabatakira muri Kiriba ngo bahita bafatana umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero ngo bamanuye niyo nka muri urugamba kugira ngo babashe barebe ko bashobora kuba basubiza uyu mutwe inyuma bakayikubitira ahareba inzega. Amakuru avuga ko M23 ngo iri buze kuraswa mpaka ku buryo itari buze kuba ireba inyuma, ariko bakavuga ko mu gihe ngo M23 nabo bayirashe ikabagarukana iri bubafatane Uvira. Amakuru avuga ko rero basa nk'abamaze kwitegura. Bavuga ko M23 ku munsi w'ejo bari babahe gasopo ngo bitonde, ariko bikavuga ko ngo babongeye mu by'ukuri gukora icyo bita renew cyangwa se kongera gusubira mu masezerano cyangwa se kongera gusubira mu kubabwira kumaniga urugamba, bakabwira ati iki nicyo gihe mutegereze ifirimbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko kandi bakaba banababwira ati niba bataka cyangwa se bakabarasaho nanga muhite mwitabara ndetse mu Rwanda kinyamwuga. Amakuru avuga ko rero ubu tuvugana umutwe nyeshyamba wa 23 witeguye kugaba igitero nta kintu na kimwe urebyeho. Amakuru avuga ko ngo bagiye kugaba ibitero mu buryo butandukanye bubiri. Amakuru avuga ko bagiye kugaba igitero kivanga ndetse gifata umujyi wa Uvira, ndetse ikindi bakakigaba gifata Warikare ndetse berekeza n'Ikisangani. Wenda turabigeraho. Ibi ngibi ngo biraza kuba biciye agasuzuguro ka leta y'Kinshasa, ngo ubwo bari kwanga kumva ngo baraza kumva ariko ngo ibice bikomeye byafashwe. Amakuru avuga ko ngo babanje gushyira itangazo hanze kugira ngo bereke leta ya Kinshasa ko mu by'ukuri ari bo bari kubashotora no kubagabaho igitero. Ibi byose rero bisobanuye iki? Ibi byose nta kintu kidasanzwe bisobanuye, nuko uko byagenda kose bari buze kugaba igitero karundura, igitero karabutaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta makuru akomeje kutugeraho muri kano kanya, nta makuru akomeje kwihuta kuri telemirwano, nta makuru akomeye cyane kandi aremereye. Twihuse cyane nyemerera maze nkubwire ko nta mikino ihari cyangwa se mu by'ukuri nta kidashoboka. Urugamba rukomeje kuba urugamba, ivumbi rikomeje gutumuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru yihuse aratubwira iki? Amakuru yihuse aratubwira ko mu gihe Uvira rwagati ndetse na Bujumbura hakomeje kuba mwuka mubi udasanzwe w'ubwoba bwinshi, biri no gutuma Wazalendo ndetse na FARDC basubirana no mu bakarasana. Bamwe bakavuga ati rimwe muri gutuma twatakwa, abandi ati rimwe muri gutuma dutsindwa, abandi bati Wazalendo twarabwiye ngo muceceke twirwanira urugamba rwacu nk'abasirikare bafite experience, atariko mutwivangira mu rugamba mutuma umutwe nyeshyamba utwataka. None kuri iyi nshuro rero amakuru atubwira iki? Nta kindi kidasanzwe amakuru kutubwira, aratubwira ko ubu bari kurwana Wazalendo na FARDC ndetse na FDNB bakaba bari gusubiranamo, bakaba bari kurwana habuze n'umwe ukiza undi muri rusange. Akaba rero amakuru dukomeje kugenda dukurura ibiri kubiranga muri Uvira, kuko ubwo bwabaje kuba bwana bwinshi. Ariko kandi Bujumbura naho ngo mu by'ukuri abasirikare ni benshi babaye uruvungazoka, bakomeje gucicikana mu by'ukuri umwe ku wundi. Muri Uvira naho hari kugaragara abasirikare benshi cyane. Amakuru avuga ko abaturage bari Bujumbura baritangiye gushakisha ahantu bari buhungiye, kuko bamaze kubona ko urugamba rugiye kujya rwatangira. Ese koko nibwo urugamba rutangiye? Ariko mu by'ukuri dukurikije ibyo tureba n'imboni zacu n'ibiri kubera ku rugamba, twakemeza ko mu by'ukuri ari bwo urugamba rugiye kujya rwatangira. Munyemere twite cyane tuve muri ibi bice by'uburyo Bujumbura, kuko n'umundi bigaragara ko umwuka w'urugamba watangiye. Duhite dusimbukira ahangaha, tuve muri ibi bice dusimbukire ahangaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu.
birasa nkaho urugamba ariho rwerekeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu kuko gahunda yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu byamaze kuba bipangwa ndetse bishyirwa mu bikorwa nubwo bitaraba. Nubwo bimeze bityo ariko kandi iki kibuga cy'indege cya Kavumu kikaba kiri gupangirwa, amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba nawo wamaze kuba uzanamo ingabo nyinshi cyane kurinda kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gihe FDLR, FRDC, FDNB ndetse yewe niyo nka bamaze kumanuka ngo bagiye kwataka ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru avuga ko rero mu by'ukuri urugamba rusa nkaho rwamaze gutangira ndetse mu gitondo basa nk'abagabye igitero ahangaha hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu by'ukuri ngo umutwe w'inyeshyamba ukihagararaho ukarwana mpaka. Aho icyo turi buze kwibaza ni M23 iragumana ikibuga cy'indege cya Kavumu cyangwa barakiyaka? Mwumve plan ukuntu ipanze. Plan ipanze ko ikibuga cy'indege cya Kavumu mu gihe leta ya Kinshasa yabigifashe binyuze muri FDLR, FDLB ndetse n'Wazalendo, mu by'ukuri ngo abandi bazaguturuka hariya za Kamanyura na Plaine de Rusizi bagahurizamo hagati umujyi wa Bukavu bakawufata. Hanyuma ariko kandi abandi bagahita bazamuka ruguru bakajya gusubira za Minova, ubwo banyuze za Karehe, abandi bagakomeza za Minembwe. Nkuko mu minsi itambutse ejo ku munsi w'ejo drone yaje izenguruka iri kugenda ifatisha ishaka ibirindiro bitarimo abasirikare uko bipanze, uko strategy zabo zipanze. Amafoto akaba yaragiye ikinshasa igisangani kugira ngo n'uburyo bapanga urugamba ndetse n'uburyo rukomandinga. Bivuga ko amafoto yafashwe ku munsi w'ejo yoherejwe mu bakomanda bagiye batandukanye bari gukomandinga urugamba kugira ngo bamenye position bagomba kuza kugabaho igitero. Ni amakuru akomeye cyane rero. Hanyuma niyo mpamvu tuvuga ko ngo itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo ryerekeye guhagarika urugamba bisa nkaho kari ukubeshya kugira ngo bajijishe M23 kumbe bari kwitegura urugamba karahutaka. Lawrence Kanyuka mu itangazo yavuze ko bigaragara ko leta ya Kinshasa iri gutegura intambara idasanzwe yo kugaba ku mutwe w'inyeshyamba wa M23. Tuvuye muri ibice tugaze kwerekeza hejuru cyane muri territoire ya Walikale uko bihagaze mu nyemere maze mpere pinga, aho umutwe w'inyeshyamba M23 nawo wamaze kuvuga ko witeguye kwataka pinga mu buryo bwose bushoboka ndetse bakabahera imbere n'inyuma. Ariko kandi rira tangazo ryavuze ngo babe baretse kwataka pinga, ariko byose byamaze kuba bibi cyane. Reka mbabwire ko urugamba rwakomeje kuba rubi cyane mw'abantu mwe, kuko pinga bamaze kwihera iburyo n'ibumoso, kuko ngo isaha n'isaha bashobora kuza kuba bayifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu yandi magambo babishaka batabishaka ngo pinga iravamo. Pinga na agace kari strategique kabangamiye cyane umutwe w'inyeshyamba wa M23 ngo kuko ngo yaba kano gace ka pinga kavuyemo Walikale ntiyakabaye iri kubagora. Aya yose akaba ari amakuru dukomeje kugenda dukurikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru kandi dukomeje kugenda twibandaho, ni amakuru kandi akomeje kugenda agaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese uru rugamba ruraza kuba ruhagaze rute? Uru rugamba rugaragara ko umutwe w'inyeshyamba nawo wamaze gukora reinforcement ikomeye cyane, wongera ingabo nyinshi zize gufata pinga yose centre ndetse n'ikibuga cy'indege, kuko ngo M23 irashaka kujyashyira drone yayo ijya kurwana urugamba rwo muri territoire ya Walikale. Amakuru avuga ko ngo M23 nayo ijya kugaruka mu rugamba rya nyabyo bakoresheje zira ndege bafatiye Goma ndetse na drone zabo, ngo kandi zigiye kugeza zikoreshwa ku bibuga byari bya leta. Ngo kandi urugamba rwa Walikale ruraza kwifashishwamo drone cyane kuko ari mu mashyamba kugira ngo babashe kumenya aduye ahaherereye, aho bahanganye, position bari kurwanamo. Amakuru avuga ko ikoranabuhanga ryo muri territoire ya Walikale ryo kurande rwa leta Kinshasa FARDC umutwe w'inyeshyamba amaze kurisenya. Ngaho nguko nuko bimeze. Aya makuru avuga ko rero mu by'ukuri ngo bagiye gutangira kwataka bya nyabyo kandi nta gusubira inyuma. Bivuze ngo bagiye kwataka batitaye ku masezerano, kuko amasezerano ngo na leta Kinshasa yarayangije. Ayo makuru ni kameze muraza kufatwa mu bishaka kuko natwe niko turi kuyakurura. Ngo leta Kinshasa yangije amasezerano kandi mu by'ukuri koko tubirebye dusanga arangaje amasezerano batageze bagera ku cyo bumvikanye kugeraho. Ana amakuru dukomeje kugera dukura kuri tele y'imirwano kandi nta muntu ushobora guhagarika uru rugamba. Amakuru avuga ko rero muri territoire ya Walikale cyane cyane mu duce twa Ikobo, Ihura ndetse n'ahandi ngo urugamba rukomeje, kandi bivuga ko umutwe w'inyeshyamba ukomeje kugera kuzenguruka ibice byinshi bigiye bitandukanye by'urugamba. Amakuru avuga ko nta ndi mahitamo hari kuko ngo barabataka mu bice byose bigiye bitandukanye, ngo nta muntu n'umwe kandi ugomba kubahagarika uko byagenda kose. Ayo ni amakuru dufite, nongere mbasubiremo ngo nta muntu n'umwe ugomba guhagarika uru rugamba cyangwa se ugomba guhagarika umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ngaye nguko rero nuko bimeze. Amakuru akomeje kuba mabi cyane ku rugamba kuri tele y'imirwano. Nongere mbibabwire ngo amakuru akomeje kuba mabi cyane. Nongere mbisubiremo ngo amakuru akomeje kuba mabi cyane hano muri rugamba. Nta guca bugufi guhari mpaka urugamba rukomeje. Nkuko nababwiye ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 wagaragaje impamvu ikomeye cyane
igaragaza ko leta ya Kinshasa yamaze gupanga kwigabaho igitero yirengagije rya tangazo. Umutwe w'inyeshyamba wa FCM23 wamaganye wivuye inyuma leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ikomeje ku bikorwa by'ubushotoranyi nyamara impande zombi zaremeranyije gutanga gahenge. M23 yamaganye ubushotoranyi biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka. M23 irashinja leta ya Kongo no gukomeza gushoza intambara mu gihe kuwa 19 Nyakanga impande zombi zasinye Doha amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara maze imaze imyaka 3 n'igice. Kanyuka yashinje ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa kuba bukomeje kwica ingingo ya kabiri yari amahame yerekeye agahenge gahoraho. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwica ku mugaragaro amahame y'ibanze yasinyiwe Doha kuwa 19 Nyakanga biciye mu kutayashyira mu bikorwa bwivuye inyuma. Buri kwica kandi bugambiriye agahenge ingingo ya kabiri y'amahame y'ibanze mbere y'igihe na nyuma yo kuyasinya. Ibisobanuye ko budashaka kubahiriza ibyo biyemeje. Ingingo ya kabiri y'amahame Kinshasa ishinjwa kwica isaba impande zombi guhagarika ibitero byaba ibyo ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Iyi ngingo cyo kimwe n'izindi zikubiye muri aya mahame zakagombye kuba zarashyizwe mu bikorwa bitarenze kuwa kabiri ku itariki 29 Nyakanga ku munsi ntarengwa impande zombi zari zihaye. Icyakora bitandukanye n'ibyasinywe i Doha, Kanyuka yagaragaje ko ibitero biri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo bo mu mahanga birerekana umugambi wateguwe mbere w'intambara ku rugero runini. Yavuze ko nko hagati y'itariki ya 16 n'iya 17 Nyakanga kuba ingabo z'u Burundi zaroherejwe i Ruvunge na Rubarika mu ntara Kivu y'Amajyepfo bishimangira kuri mugambo hari. Lawrence Kanyuka kandi yakomeje avuga ko kuva ku wa 17 kugeza wa 18 Nyakanga uduce two mu mazi Kirumba, Masango, Binenge na Kifuni natwo twoherejwemo ingabo nyinshi cyane kugira ngo zigabe ibitero mu gace gatuwe n'abaturage benshi ka Kahororo. Ku wa 18 Nyakanga kandi ngo ihuriro ry'ingabo zasenye abaturage ndetse zinasahura amatungo arenga 150 ahitwa Kawela ndetse zinakomeretsa bikomeye umwe mu bayobozi baho witwa Kazehi. Ihuriro ry'ingabo za leta kandi ngo ryoherejwe ahitwa Sima, Boko, Kabumbe ndetse na Mukwezi, bisobanura ko byari mu mugambi wo kuguta uduce twa Bijombo n'imidugudu yo muri Kivu y'Amajyepfo ituwe n'Abanyamurenge. Ingabo za leta kandi kuwa 21 Nyakanga ngo zagabye ibitero by'uruhurirane mu duce twa Kahororo, Ndengu na Buseke ho mu Minembwe. Mu gihe bukeye bwaho ibindi bitero byagabwe mu gace ka Ruki ho muri teritwari ya Masisi no mu nkengero zaho. Kuwa 23 Nyakanga ihuriro ry'ingabo za leta ubwo ngo zagabye ibitero mu gace gatuwe cyane ka Rukununku ho muri teritwari ya Rubero ko kandi kuwa 25 Nyakanga zongera gutera Ruki. Naho kuwa 28 Nyakanga zigaba ibitero ku basivile batuye Bitonge. Ni mu gihe kandi kuwa 29 Nyakanga ibitero byagabwe ku baturage bo mu gace ka Miyanja no mu nkengero zako, ndetse uwo munsi ngo ingabo za leta ya Kongo zarasiye ahitwa Kisekuru naho mirometero 17 uvuye Kawinja, ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso zica abaturage bane. Kuwa gatatu itariki ya 30 Nyakanga ubwo mu masaha y'urukerera izi ngabo zagabye ibitero mu gace katuwe cyane ko ka Muweto muri Masisi. FCM23 ivuga ko nubwo Kinshasa ikomeje kugaba ibiriya bitero yo igitsimbaraye ku ihame rijyaye ry'uko ibibazo byo muri Kongo bikwiye gukemurwa mu buryo bwa politike hibandwa ku mpamvu z'amakimbirane kandi ziri mu gihugu. Yateguje kandi ko igomba gukomeza kurinda abaturage ibitero bya Kinshasa by'umwihariko ikajya kuzimiriza umuriro ku isoko yawo. Ibi nibyo mu by'ukuri twaboneyeho ko uko byasa kose umutwe nyeshyamba wiyemeje kugaba igitero ndetse no gutegura kwataka. Mu by'ukuri nta muntu numwe ugerageje kubitambika. Ibi ni bigaragaza rero iyo ngingo ikomeye cyane. Ngaye nguko rero basohoye itangazo rigaragaza uburakari bukomeye cyane kandi ko nta muntu numwe ugomba kuza kubitambika uburyo ngo cyangwa ubundi. Ngaye nguko rero icyo musabwa nta kindi
ni gukomeza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo buri update yose itugezeho tujye tugerageza kugenda tuyibagezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi guko rero ikindi mukore share, comment, aho bitagenda neza mutubwire nyine ko bitagenda neza, kandi nanone aho bigenda neza mutubwiye ko biri kugenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubutse gukora subscribe nyaboneka kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ndabakunda cyane rero, nongere mbabwire ngo ndabakunda cyane, mukomeze mubane natwe muhane na buri muntu wese. Amakuru yacu rero nakagaruka. Bye bye.